inkosi enkulu yasebuhleni ukuphakama unyazi wezulu. Amen. Baba mfundisi, vangeli, abashumayeli, abakhokheli, Hlalsuthi, labayefeza, intombi ethelele ihayimenti yabangcwele egameni lonyasi. Bakithi sekukhulunyiwe nasemini ukhulumile umfundisi kakhulu ngendaba yalo msebenzi esize kuwo size kuwo. Kodwa vangeli abantu abasukume baye emsebenzini bayobona ukwenziwayo. Kusaphenduke inyama sedlinyama le nyama ayisuthwa kangaka. Awukwazi ukuyisutha ngoba ngabe abakhokheli bonke laba beze kumkhokheli. Abasukuma abantu bazobona ukuthi yini eyenziwayo. Laba bakhokheli bazofika emini kusasa abazukubona lo mkhokheli esingaye la umkhokheli osehambile osemoyeni. Abazukubona ukuthi senzani kuye. Bazofika nje sebegqoka lezingubo okuthiwa bafenkeze. Kodwa ubaba ukhuzwayo uthe ubani osebonile ukuthi ukhona uMamhlongo. La ekhaya ePhakameni babukhuzwayo. Asihlale phambi konyazi sithi ngitshela baba ukuthi ngigulaphi sisho kusho thina. Sithi baba nyazi wezulu ngule ndawo yethu bese inkosi ibusisa. Silapha ngoba silandela isibusiso okuthiwe kwenziwa lo msebenzi. Amen. Sathemba ukuthi ngoba umshumayeli uyilo obika lo msebenzi wathi uba inkosi ibusisa uyena ohamba ofuna umkhokheli ukuthi wena ekhaya kuthiwa wenzela ukuthi ethempelini hamba abuye kulezingane. Bengithi umkhokheli uzokakhuluma ukuthi ngoJulayi odlule sike sahlangana nenkinga umkhokheli wasesilungwini uyobika umkhokheli ukuthi sehambile umkhokheli sebesuka emhlanganweni bayokuthi abangasuki bengabikile kubaba. Lufika luthi unyazi ubese wamukelile amabandla. Uthi umkhokheli cha uthi ningaloko ukuthi nimncwabe ibandla ngalemukela. Kwadingakala ukuthi ngolwesihlanu kwamukela ibandla ngesonto angene phansi. Noma sesikwenza kube nje sikwenza ngoba mase abantu sebebangaka usuku sweswele ukuthi ubanikani. Ukhathalisa imali thola inkomo ingaphumi. Kodwa umthetho kaShebe yimbuzi. Amen. Ekumukelisa amabandla nebandla likhipha imbuzi nawe ukhipha imbuzi. Ebese singcebeleka ke njengoba sizongcebeleka nje. Ngakho konke ngakuveza. Asikho isidingo somuntu ohlale ngalemukelile ibandla. Mina ngifuna umuntu avelelale nje esontweni. Akufuna umuntu azi ukuthi umbikabi umtholele. Yebo. Ngisho ubaba engane zakho umuntu uyabukwethelele ukuthi kodwa esilwane seduze. Akukho isidingo sokulala nje makukhuluma ngendaba kaShebe. Akekho umuntu omuhle mayelene. Makukhuluma ngendaba kangalala umuntu. Ngoba ngazi bazosebenza. Mnyama njengami uselele makhulu indaba kaShebe ukhuluma indaba ethintayo. Kodwa sizobonga kakhulu sebebekile umkhokheli uMamhlongo. Mfundisi simazi kakhulu. Utheme engena kulo msebenzi kaShebe engena nje ekholweni wakuthanda. Ngoba into ehluphayo ukungena entweni ongayithandi. Ukhona ungene enkonzweni kakhulu njengathi abantu besifazane bese thuba usiyakholwa ukuthi nami sengiyakholwa. Kodwa utheme engena wakuthanda ngendlela esimanga ngedumo usenemvunulo ngedumo usiyasina. Hawu nawe uMamhlongo wangababikho nje into asale emuva kuyona waye esifandele phela mangifuna ukungena esimayini ufuna ngenze nje khona ihlazo labuhlathi umkhokheli ongasini onjani. Umshumayeli ongasini onjani. Yini ayifundisa abantu lo muntu ongasini. Lo muntu ongahambi umhlangano okuphuma bonke abantu bahambe bona nje iphunga bazoyiletha lapho kulo msebenzi kaNkulunkulu yena uyithatha phela le mpepho ashungisela ngayo abantu bakabonyasi.
ngilapha babongeleni siyabongela Mshumayeli siyambongela umkhokheli eyisimazi kakhulu umkhokheli ngingathi babuphuzwayo lo mkhokheli ola phathweni kakhulu einkosikazi ngiyathanda mawuthinta ukuphuma kwamathempeli ephuma kuwe ngoba khona abantu abangalazi ikhaya elikhulu othi mesakhenje umzi wakhe athi kwami la umuntu waphumaphi athi angikhuluma othi ngaphumaphi kwami ngamphathe inkosikazi namakhosikazi abenawo ngaze ngamphathe umkhokheli mase eselanda u14 wakhe sowulethala sengiyamyala ukuthi kwenziwa kanje kanje usengiyabona eJuly lokuqala uyangena edokodweni ungena netray ukhipha 100 tani ngapha uthi ukhokheli isikhwezo nesondlo uthi mina ngishongo lokho mina ukuthi kanti wena uyobondle mina uthi ngeke ngihlale mina ngabe namkhokheli abantu engibaphethe babe nabakhokheli bona umuntu otheme ngene ekholweni wakuthanda kakhulu ukholo nomyeni wakhe bakuthanda bagijima nje kwayijubani ngoba into efunekayo ukugijima akhomalo ongahlala uthi wena ayikho imali ngoba mhlawumbe nemali awusho hayi la hamba phela banemali kwashakatsima othandweni ke ngelinye ilanga ngiyadlula nje ngoba sibaningi kodwa kufanele ngime endabeni kaMamhlongo Mamhlongo ngihambile naye kakhulu hambe kakhulu noMamhlongo bengimaze ediniwe noma engadiniwe bengimaze noma ebheda noma engabhedi noma bengabheda kangakanani kodwa ubengenalo igqubu mase nibhedelene nje uzomthathi ngana kwethu mkhokheli ngiyaxolisa mkhokheli ngiyaxolisa ngana kwethu sekukuhle sekwedlulile amen ngana nyaka benjalo bengimuntu ongenalo igqubu samba-ke indaba kaShembe uthi ngelinye ilanga ushona unkosikazi ngapha ngakithi lapha engizalwa khona ngimkhokheli Mabiyela lo nkosikazi ugane kwaMhlongo lo nkosikazi uMamtheni uma inkosi inhle kakhulu etuswa uMamthembe etuswa ngakho konke umndeni waMhlongo bewuphethe ngakho wasekusukuma umfowabo ongwesithathu kwabonke abomeni wabo wathi ngiyezwa senimtusile ungangidlela entuswe kodwa wathi mebelunge njengoba nisho umfowethu angasala gani wazofa mazagani lento inhluphe ngithi wakakhulu wakwambopha umuntu omunye umuntu wathi uma ebelungile njengoba nimusho ngizobona mina ngoba umfowethu asala gani ongahlupheki kodwa uma umfowethu angasala ngagani ngoba konke lokho nikukhuluma phambi kwakhe akukho emoha phela umuntu noma esefile kakhulukazi mina angikhohlwa ngoba besidlile lephu kunondaba udliwile lephu ushando webuko asiguki thina uphathile lephu umuphume eshowo ngalokho uphatha udizini wemoto kuphela phathile asiguki thina akwazi ukuguka ngiguke kanjani uphathile lephu khuzwayo ufunane lephu esalukwazi ngisakho amaswidi lana anamalunga wabeke phambi kwesalukazi sakho ilephu ikayifetsheza uthando besidlile mase mhlangana emkhokheni zobona sengena nethe lineslephu linama-aphula linobhanana linemali nakho kufika nomshumayeli 20 rand ngithatha ukuthi lokho unondaba ngikubongela ukuthi ngazi uzokhulunywa indoda yakwamhlongo ukuthi uma belungile akasale gani manje ungilandele kunondaba mina ngigane esithenjini ngagana noMamhlongo angithi ngumabiyela nondaba yakwazi lokho ngagana noMamhlongo uMamhlongo usumphindwa ngilandela futhi wayogana wabiyela futhi wena manje asizile siyabonga kakhulu lokhu sikhulunyiswa uthando basha abantu abathandanayo basha abantu abathandanayo ungathi noma ke njengoshando abagwala baze bawushona usumbona ke lo muyisefane
phecelezi ishwesho lona omunye ufanele amathelelini wamthatha egqoka ishwesho yini ngoba akabemusha njengoba emusha kuze kube phakade ayithande umfazi owaliwayo akakwazi nje ukugeza manje uthi ngasafuna uzogezela abantu uzogezela abantu usumbuka umuntu ekataza lapha fundela uphatha kahle abafazi Shindaba. umthandi umkakho njengoba ushambeyana ethi yeneliswa umthandi noma sekunekezela kwenze nje naye umfazi ezwe ngomunye ukuthi kuyahlatshwa nganyanga ezayo wena ungasakwazi ukuzolala kuye noma usuthi uphumputhe awusakwazi ushuka uphumputhe sengathi awuzama uphumputhe hayibo Shindaba. hambe yaphumputha azwe nawe ukuthi nkosikazi shohlanga angezwa ngoma mncane ukuthi ubaba kasimpiwe sisona laba bafazi abasha bazalo simpiwe wena omdala uzalo hloneleni kanjani kuleli bantu ukuthi umfazi uyathanda uthanda azofa Amen. ngingane kuwe ngose ngofa ngoba noma ngabe mnini ngingane kodwa manje mawusungona sengibiphile sekukhona abaphile sengathi angisasile mina hayi ngisho ukuthi nje ngibonga uthando lolu kade lisho umshumela ukuthi bebethandana ushenge uthe bathandene omngeni sikuhanjwa lapho noma bebesuka kwelinye ibandla besuka kanjalo ngelinye ilanga sengiyagcina-ke ngale nkulumo kodwa iyihlaya ukuba uzondi usebenza abantu kumshumayeli sengithi-ke bentanga ngiyafona ngiyanciphisa izwi elincane ngithi mama athi yebo ngane yami ngiyezwa bese ngiyeza ngithi mnayi ngingantuli ngapha endongolwane ngiyintombi yentethelelo athi yebo ngane yami yebo sithando sami bese ngiqale ngizungeze ngifuna ukuzongena ukuthi ngike ngafika lapha ekhangibona nithuma nje nodwa bengithangicele kuwe ukuthi uyazi baba uzondilonda bengithangicele kuwe ukuthi ngcono ngicele kuwe ngiqala ukuthi ngiyacela ukuba ngizoba ingane nje ngithume nina wathi ngane yami wathi sithando sami wathi ngane yami thina siyathandana noZondi sanquma wathi sanquma manje ngitshela wathi wazokufathana wathi ngishumali ngishalo lelo vangeli mntanami ethembeleni ivangeli lethembu angishumayeli ngabe liyashunyela ivangeli lethembu ukuba abantu nimthanda njengoba umuntu awumthanda ngambona into esepoqokile sengathi wavela umthatha epoqokile futhi wena ududwa ihwana ngoba uphoqoka kubona ngaphela ufike ezimele baphoqoke bafana abantu akekho ongaphoqokile mangase ugundwe nje lapho yabonje lamakhehla agundayo yobuza hayi badala wami nayi nathi selihosha intathi isimithi singa kodwa mawangalawa wabonakala siyabonga nondaba siyabonga nasebandleni sibonga kakhulu umsebenzi la ekhaya uxakile nje ngisho nansi indlu nje ixakile umagumbo manje umsebenzi ongaka njobesho nje umshumayeli ushade ethi ingane kunaye othandweni kaNkulunkulu kuyashuma ufuna ukumukela ibandla usho ukuthi ibandla ngimukeleni uthi mina bandla ngiyalimukela ngelangithini hayi ongangemukela osala ngangemukela kodwa mina ngena ngethina ngiyalemukela mina umuntu ukuthi abantu bazoza bazokuncenga bethi mkhokhela isicelo ukubemukela lo shona wawushaya upata phasi unjoba ushobe seshile ethi umuntu akangangcwatshwa ube usho ngoJulayi edlule masini kumngcwabe ngamukeli alizubhala wabili ongathoba babili eBhayibhelini njengoJohane okhona abakhulu abancane njobe sayibhalile incwadi uyibhalile ukuthi uma usumgcotsha ungalemukeli ibandla musuku ungenisa emgodini ngoba uyofathuza lapha yani uyohlala ngemva kwabanye abantu lo kade umphethe uthi wena umphethe uzohlala phambi kwakho umshumayeli ehlale ngemuva nawe umkhokhe ehlale ngemuva ngoba akusashayiswane ethunyweni singalomsebenzi ke sizobonga bese kwenziwa ke
ufethe sekuba kuhle ngoba kuzoba kuhle ingane yakhe nengane kunarishisi khona ishisa sezwini khona yasemhlabeni ayithempeli nje la ikhaya ekho kodlule ngalibhalile igama lakhe cela uNkulunkulu akukhumbule uma ngabe umuntu ebekuthanda ke akajiki ngimbuka nje lethi yonke emfishane enyanganga mamhlongo khombisa ukuthi ukulethela hayi kusuzothi hayi mamhlongo ayimfishane lo sembu uthando lolo siyabonga abashumayeli kakhulu siyabonga mfundisi siyathanda ukuthi ngabe lezi zinto ziyakhulunywa iqini ngenxa yesikhathi kodwa siyathanda ukuthi lezi zinto zifundwe ukuthi kwenziwani manje awona umdlalo lo ukuthi uzolethe kuthiwa njena naku umNazaretha oboshwe lapha njengamakhosikazi waboshwa la wasibana usuhlala-ke sekuphelileko kwakho kuphela usudeza ukumemeza nesakatho sonke yimi umshumayeli la abekho zokhuluma elini makhosikazi ngiyabona ngiyafuna lesi siphila yimi akuhlala uyasebenza lona awukwazi ukuhlala nomsebenzi kaShembe uyahamba uyaluza ufuna akusho ukuthi ngokuhlala ethempeleni sokuthiwa usoze ukhuphele khona hamba ufuna ukuthi benzani abanye abashumayeli ethempeleni hamba ufuna ukuthi abakhokhela abanye benzani ukuthi umsebenzi kaShembe ukwazi ukuwuphatha uwazi makhunya ngomsebenzi kaShembe wathi ukhulunywa ngani inkosi ayibusise uMzulu